činjenicom da neizabrani stranac koji treba da bude imenovan relevantnom rezolucijom Savjeta bezbednosti je ovdje nametnuo određene akte ili nešto što je napisao i kao nigdje u svijetu rekao da ukoliko se on ne poštuje i ono što on kaže i on što učini, da svako može da ide u zatvor od 5 mjeseci do 5 godina. I ja sam prvi koji je po tom osnovu ovdje doveden. Potpuno nisam razumio ni shvatio na čemu je to zasnovano. Ne mogu da vjerujem da u tužilaštvu i takvom neustavnom sudu sjede pravnici koji ignorišu činjenicu da u Ustavu Bosne i Hercegovine kaže se da jedino zakonodavnu aktivnost u Bosni i Hercegovini provodi parlamentarna skupština i niko više. I nemoguće je da oni prihvataju da stranac koji je neovlašten, koji nije imenovan od strane Savjeta bezbednosti i da jeste ne bi imao pravo, otvaraju proces koji je isključivo političke prirode. Ovo je politički proces u kome se želi obračunati sa Republikom Srpskom i sa mnom kao njenim predsjednikom, zato što sam, poštujući Ustav Republike Srpske, koji kaže da predsjednik Republike proglašava zakone tako što potpisuje ukaz o zakonu koji je prošao ukupnu proceduru u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ukaz koji sam ja potpisao za zakone koji su objavljeni prošli su ukupnu proceduru. Čak, šta više, ni bošnjački klub u Vijeću naroda Republike Srpske nije potegao vitalni interes na to pitanje, nego je smatrao da tu nema ništa sporno i da je dovoljno da se pusti u proceduru. To je zakon koji je prošao, dakle, proceduru Narodne skupštine i Vijeća naroda u Republici Srpskoj kako je to predviđeno. Da je bošnjački klub to pitanje problematizovao, to bi otišlo na Ustavni sud Republike Srpske koji bi odlučivao da li postoji vitalni interes ili ne. Međutim, klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske smatrao da nema kršenja vitalnog interesa i taj zakon nije osporio. I tako je došlo meni, naravno, na potpisivanje. Vjerovatno su oni se rukovodili time da što prije omoguće tužilaštvu, jer je to sve, govori se o sprezi, dakle da tužilaštvo može da poduzme ove radnje. Na ovaj način se razgrađuje Bosna i Hercegovina i ja ću se braniti ovdje i na svakav način kao predsjednik Republike, jer sam došao u sudnicu u kojoj su jasno nam pokazali kako tretiraju ustavni poredak u Bosni i Hercegovini, tako što je u sudu istaknute dvije zastave. Jedna je zastava Bosne i Hercegovine i druga je Federacija Bosne i Hercegovine, a nema zastave Republike Srpske. Drugo, ja sam optužnicu dobio na latinici, a znam se da sam pripadam srpskom narodu i da sam se izjašnjavao i tražio da mi se dostavi na ćirilici.